Dur bir oğlum dur. Yanlar. Dur. Vallahi. Ben geçinleri çıkardım da. Lan ben çıkar. Düzgün akşam oldu. Yanlar ne soğuk döndü kız. Senin oyunca camam mı? Bunun var bol olanların çılıktası. Şöyle. Durduk. İyi. Gülmeyen çoğulsun var lava. Otura gidince soğuluk çoğuluklar. Makul. Yeni açtı. Yaxşı bak gel. Baktır. Sensiz akkan gözlerimin dertlersen Bölgüm geldi dağ soğum vardı Sezimimdi tutandırgan tumar kız Sügüm geldi o yüzün tadı Senin aklın sesin mi? Ova, sen vakti bilesin. Telefonla söyleşip öldük ya. Benim aklım Emir var. Sen Emir olasın be. Durmasın lan sen? Hoşta gidem o var bir sapka Sen bu sorunu kaçancı olamazsın? Mail yazsın. Telefon çalan mı? Hayır. Baktır. Tarih sen Tuğla'nın köz oyunda tutasın mı? Ola. Hayırdır? Şurada kalsa prestijde. Onda 24'lü prestijde olurken bizde. Ola. Aytқандай сезім жанында жүрген бала ким? Emir lan. Hani sen? Жоқ, тамақ ким.
Ana özü de gelip çakırayım mı? Çapırç. Nasıl onlar? Ne sözü? Sözüm bey. Sezim kimin bu? Sezim kızım Bulut. Sezim kimning qizi ekan bilasizmi? Bilemem ama. Kimning qizi Bulut? O, qizi Bulut ekan. Kızım bu otte. Sizler menен ertek söylüşürüz. Anlamınday. Ертең saat 4'kө шеңе малдарың менен стадионго өтүп бар. Ошол жерде сүйлөшөбүз. Kim bu? Ben Gelip kaldın mı? Ha, gir. kim ekeni? Emir var mı eken? Sezimге жолуктуң му? Жолуктум. Сезим мен ойлогондой мээримдүү, сулуу, найсы кыз экен. Аны менен дагы жолугуша турган болдум. Бирок Алтарейдин да кызы болот дейт. Кандай? Алар бизди көрүп калып, Міне, сезімнің көзінше қол көтерді. жок. Немне сүйлөбөйсүң бі? Эртең саат 4-кө стадионго чакырышты. Немушка чакырды? Билбейм, стадионго балдар менен өтүп келишти го. Кеткен ысыңда да санын балдары көп. Бәрі талқылап кетеді бізге. Капа болма досым. Сен үшін жанымда аябай. Hazır Boran aka. Ya bunlar ne oldu? Bunlar az gülemen. Ne oldu? Geçin telefon. Hazır yalpa seni. Bunlar bulgundu da kişine cengil bulgundu. Köp bolsa özeriz köbürөк. Sözüne bütsök, жақсы болот mu? Сезимди сүйлөгөндө бул жерге келбейт элем. Қарап қойшы келіп алып. Жеңил асатты.
Жеңгенің ушулар бар. Чөң элеби. Қалған малlar келгенде сіздерді тепшілеп кетті. Ушулар жок деп береме. Эмнеге булгандар? Разнаразбы? Разнараз болса разнараз. Кейін бізге ұрынап түбі өледі. Давай, Анашка. Ромео, жол бар екен. Сезім жанындағы жол көрсем, ол болсын. Тұттың ба? А егер ал мен сүйсечі? Сен мен қинап жатасың. Сен мен сүйін тартып алдың. Қалайсың мен сен башқа қыздармен таныштырып қоям? Қаламай. Oldu.
Bu işler taraf tutmasa konvertip balans. O da şunu işte özüm. Bunun bari men üçün bolatpayбы? Bayağı uyuttulardı bilsen gerek. Qaysi? Ha, düşündüm. Vallahi İmancanlar düğünlerden mi çaldı o yüzden. Вот, ребята, мы сегодня узнаем с вами о прекрасном русском поэте Есенине. Есенин, я хочу знать, кто он такой для вас? Есенин, что вы узнали о нем? Кто он такой? Пожалуйста. Ну, Сергей Есенин является знаменитым русским поэтом. Он относится к кругу символистов XIX века. Он в большинстве случаев писал о родине, о природе ее, и о любви к ней, и еще о тоске к ней. Вот. Правильно. Теперь второй вопрос. Давайте все-таки вспомним. Есенин, какие стихи он написал? Или какие стихи вы уже прочитали его, узнали, изучили? Выучили. Какие стихи? Вспомним. Мы уже изучили несколько стихотворений, да, Есенина? Понятно. Правильно. Скрипка Валеровна, дорогая. Еще? Какие? Береза стихотворение. Еще? Ты забыл эту песню, что прежде. Хорошо. Вспомнили, да, все стихи, которые мы с вами изучили. Даже вспомнили стихотворение то, что мы изучили. Теперь давайте все-таки вспомним, о чем же эти стихи были? О чем эти стихи? Например, Даня, стихотворение. Шагана Тыма Шагана — это стихотворение о родине, которую дали Атыну. Хотелось, да, которые? Еще о чем? И он еще вспоминает кого? Свою любимую девушку, да? Тоже, которая находилась далеко. Еще. Береза, например. Береза — это символ красивой девочки. Еще. Красивой русской девочки. Природе еще, да? Природе. Хорошо. Скрипка Валеровна, дорогая, это стихотворение о любви к родине и о тоске по родине. Правильно. Еще какие стихи мы сейчас помнили? Цезик, какой стихотворение сейчас? Ты забыл эту песню, что прежде, это так же, как ты сказала, и
Это стихотворение о родине, как он тосковал по родине, всю свою тоску он описывает в этом стихотворении. Передает свои чувства, да? Отображает. Хорошо, молодцы, ребята. Значит, вы не забыли, да, все-таки? Теперь дома вы поищите из других учебников, других книг, стихи Есенина, любое стихотворение по вашему выбору. Выучите одно стихотворение вне программы. Вот это было вне программы. Поищите, у нас в читальном зале есть его книги, и выберите одно стихотворение. И выучите наизусть в следующем уроке. Сегодня у нас хорошо поработали на уроке Сезин, ей 5. Айтурган тоже 5 хорошо отвечала, активно работала. Даньяр, Испания очень хорошо работал. Даньяр тоже 5. Розбек тоже 5. Очень хорошо поработал. Остальные на следующем уроке постарайтесь побольше отвечать. До свидания. Emrah bugün sabah geldi mi? Bugün başlıyor koptu. Ertengisi ne sağladı? Барғаныңды айтып қойшы, маған звонок қылып қойсын. Айтып қойыңыз. Саған алсың ба? Айтмақшы, сені бір қыз жақтырып қалыпты. Танышасың ба? Жақсы ғой. Мен де қыздар жақтырмын. Танышпайсың ба? Сабақ біткеннен жолығайлық. Мақұл анда, айтып қоямын. Ya bu zaten orada yok. Altı çünkü altına gidiyor. Böyle çok şükür ne? Қалайсыңыздар? Мына сенімен танышам деген қыз. Танышып. Қымбат. Әйгерім. Мейлі сілер сөйлесіп тұрған мен кішкене іштерім бар, азыр келем, е? Сенің қызың. Оқымар болса? Жүргөсің кішкене басталасың. Өмірді күтілмей тапсайын атасың? Азырынша ойланымдасың. А сенше? Айын іші тапсайын атасың? Ого, жақсы ғой. Бұл қақтырмайын.
Alo. Ya aka, men sizga aytdim-ku, ertaga beraman. Yaqinda aqcha bo'l. Ya aka, yaqinda aqcha bo'l. Shuni beraman. Mendan tushunib qo'yinglar. Oma bo'pti, ertaga beraman. Bo'pti. Oma. Ne oldu? O'tgan ko'praqda. Qanday aqcha bor? O'tgan aytdim o'g'lim. Oyoqda aqcha. Aqcha bering, aqcha. Alo, opa. Mana aqcha kerak bo'lsa-da. Ular bugun ko'y kerak bo'lsa-da. Bilmeysizmi? Opa tushunsangiz, mana aqcha kerak bo'lsa-da, hozirgi va. Qasaqcha? O'tgan kuni kafeda aqcha bor-da. Mana bratizimni qiltaman. O'g'lim, o'sha suratlar aqchasi. Yeni o'tgan kurslar osmondan tushdi deysizmi? Chadog'asini bog'li beleklar ham g'ozga keldi. Biraz tavsiye edin. Mende bir oynadı. Ne? Kardeşçi. Yakında kımmat aksa geldi. Şunu telefon cevap almış. Anlar çalartın. Kardeşçi mamaz apası yüzünü yemedim. Kaçırdım akçılar. Düşünün. Onda uydap çalışıyoruz ha. Şuna bakmışsın. Aşağı yok. Şuna lazım. Şurada kulağın tutuş gereken ne olur? Onda alamazsın. Bundan zaman kutuyoruz ha. Menda uchun marhamat. Она как раз, что мне ничего на улыбке с ним. Şulur canlı olsa da yalan söylüyor. Neyim canlı olsun? İyi, edinse salışım gereğiyle. Bağın onları mı? O var. Gaz kişine şu doktor aldı. Jolene özme de. Tuttur. Edinse sal koydum var. Rahmat. Болдыр, майя. Келгені соны тұқым, а? Давай. Еттір әтсін мақұлдар. Мақұлдар де. Ова, işler koy. Onun yaşına ne жүрөт? Болду түшүнүп. Hazır. Ova жазып койгон ашны. Болуптур. Ого.
Lan bana seçiyor. Sen için sen mi alıyorsun? Ama hala aytır. Vedos bugün men baktılım. Meni bir kız jaktırıp kalıptır. Al kız peysi de sulu. Hani bir görüne suyup kaldım. Tushunibdi. Qizning oti kim? Qaysi maktabda? Qancha klassda o'qiydi? Kıskası Sezim'in dostu bo'ldi. Tushunibdi. Yaxshi olma ekanlar qo'y, biroq Sezim otarini qo'llashi. Kapa oldu dost. Sezim sana salam ayttı, seni soradı. Seni zonda kılsın dedi. Qo'ychi? Sen Sen razı olmasın. Men aytayın da. ayt dost. Ishni sonlab qildi. Aqcha solibdir. Aqchani o'rotmay tez orada yer olib qo'ysin dedi. Nomeri ana. Onda men akşam alıp geleyim ha. To'xtasan. Bayağıdan aytayın uqsam. Aqcha deyince canını veresin de. Seni sağlıktır. Betinden öp qo'ysin dedi. Ya ne dedi? Dağı sağa bir neresi olsa men javob beretkem. Dağı? Dağı maga 300 so'm aqcha bersin dedi. Onda men akşam alıp geleyim. Mayli. Verelim onu. Sonra nerede? Ayşe aqcha solgan bankka ketdi. Kılıçın sesin gözü olsun dedi. Bir taraf gele. Alo. Yeter hep. Kımat aqcha geldi yer. Bolsa plan şaka. Sizler kaçan yoktular? Hazır ya. Tamam, sizlerden aldınız.
Aldım. Erteң Айгерим sen болып жүріп отырбай? Bilmem Ayger'in qaytib ko'rayinchi. Men nega qo'sha olmaysanmi? Tamosha. Men o'zim сөйлешіп qo'yaman. Sen boraver. Анда мен la. Buyur. Emirlan? Sağa kungu balдар hech narsa demadi-yu? Ha, yo'q. Bunga so'rab turasiz. Jamila. Oho. J'ai le sang qui bouillonne et des fois je me demande ce que je fous. Je fais ce que je peux pour garder la tête froide et haute quand on me pousse à bout. Le problème, c'est tous ces gens qui vous jugent et qui voudraient que l'on soit dans leur mood. À ta façon, j'ai ma façon. Laisse-moi qui mon blues. Qu'est-ce que tu veux? Dès qu'il se passe un drame, c'est moi qu'on cherche à blâmer. Sérieux, j'ai été touché dans mon âme, j'avoue avoir été blessé. Tout de même, il y en a qui auraient le fait de réfléchir avant de parler. Ils ont pas compris, c'est ça le souci. Je peux pas comprendre mon esprit. Je ne suis pas réfractaire, non. Je suis une anticonformiste. C'est dans mon caractère. Je suis une anticonformiste. On peut pas dans les critères, non. Je suis juste anticonformiste. C'est comme ça que je suis, ouais. Je suis pas avec mes nerfs, je suis libre comme l'air. Ennemi ne vient pas tester. Je suis pas antisocial, mais plutôt visionnaire. Tu peux pas le contester. Je suis une urbaine, un pur phénomène comme jamais t'as rencontré. Je suis une fille pas banale qui déploie sa bannière juste avec le cœur, je le sais. Dangereuse, quand je marche dans la rue, il me scanne, me psychanalyse. Trop fou que j'assume mon attitude, alors respecte ce que je suis. Le problème, c'est ceux qui ne voient pas plus loin que les apparences et parlent pour rien dire. J'ai pas compris, c'est ça, non. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas réfractaire. Je suis une anticonformiste. C'est dans mon caractère. Je suis une anticonformiste. On peut pas dans les critères, non. Je suis juste anticonformiste. C'est comme ça que je suis, ouais. Je suis hors norme et je persiste. Quoi anticonformiste, c'est moi. Parce que j'ai la manière. Je fais pour les autres ne se font pas. Je suis hors norme et je persiste. Quoi anticonformiste, c'est moi. Parce que j'ai la manière. Je bois dans un Perman, je fais les cons, le visage glacé, à l'abri, rend de camp. Tu peux me dire seulement dans les J sérieux. Même si je fais le tiers, c'est difficile de faire, non. Pris-moi dans la street avec une café crème. Relax dans ma ride, posé sur mon Өткөн ай кыргыз нерсе болду, Кандай кыз нерсе болду? Жолдон бара жатсам 4 кыз турду. Анын жанынан өтүп барат жылкысында. Ай, жаман нерсе болду. Sağ ol. Эжеңизге 4 пилмен берип коесуз. Happy birthday.
Сезімдері жолықтыға бар. Сезімнің жанында болған дерсің еме? Кетері, бұрағы сезім жанында болған ұшынды деп қош келеді болсын. Өзінше жаман дерсік екен, а? Бұны кешіресі шөйдесің. Қойғылачы бүгін Тарелдің туған күні ғой, өзіңердің проблемаларды өзіңер шешіп аласыңар ертең. Ооба, андан көрүүгө саланы. Gelin anlama. İyi, mesela bir sayayım mı? Bir eve bolken kempirmen çal bolken. Anan janağı çal kempirdi rassam ölgüde жақшы көрөткөндө. Анан кемпирдин туулган күнү болот экен. Анан чал ошол кемпирдин туулган күнүндө эмне алып барыш керек? Olay bile alып барат. Асагач? Мага? Бас келеш? Жок, ушунда таппадыңарбы? Onu айтайын mı? Oyunlar şap ile başka nerseye gider de. Açki padat edip de, жақшы görmek de. Kendi çaldı жақшы görmek, anne açki padat eder. Көрдім. Жақшы görmek, manisin düşünse mi? Sezim, sırtı açık gelenç. Beklerek gelin. Сезім, мен салынып кеттім. Бәрі мұдақтай мағынеті жөрі. Не болса да мен сені сүйгенім. Beni hiç koyacak. Ben seni seviyorum. Жоқ, сен түсінсең, сен мені кінәп жатасың. Сезім. Yol getir kızım. Emne ol, aytsаңчы? Burada Тарелмен сүйлөшүп адашкан экен. Бирок мен сени жакшы көрөм. Кечир мени.
Başım tuttu. Tüylerimi ne yaptırdın? Oğlum dur et burası. Çakıl dedi. Hastacağım nasıl gelindim. Sen bizim babam Osmanlı'yla müzik barajda. Anlamasın diyorsun gerek ha? Sen kısta var, özür yani. Müziğe candan 500 gerek, biz de dostuz. Yok balık ses yaptıysan. O ne sukan bu? Aa Filip. Вообще все на собой. Hazır ballar akırın, hiç mi bilgizbey, akşam alıp çıkasınlar. Onlar dağı gelip kovasın fırbadan. 아, dostum. Düşündük. Na ключ, ilgilik.
O? Yemeği kutsumayı da alıyor. Bunlar sekmez. Yemeği almamış. Ya aslan. Biz de tatlı. Şimdi cumhur. Benim komşum Allah'ça. Emrullah! 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 Ya aslan ciddap gel çıktı. Ciddap gel. Öyle tesos olsun. Tesos Bey'de itiraf edelim. Tutun da alayım. Gel diye onları. Gel diye onları. Alo, Mirsadan'dım. Narmat Koça, 5. etaş, 20. kvartira. Tezrek, dostlar tanıkasıyla. Kumar! 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 Ne ses katıp duramıyor Kumar! Duramaz mı? Kumar değil mi? Ya Kumar! Kumar! Alo, Skordi'den be. Normatif
44 5. etaj 20. kvartira tezrak gelgili. Kaç avcı değil? 70 mi? Ulan sürekli. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.
Жакшы болуп калдым. Кандайсың досум? Жакшы болуп калдың? Түзүк. Эмне болду эле? Мындай болуп деп ойлободум. Жакын деп жүргөн досум бар. Мени салып кетти. Досум, адамдар нарса үчүн эмнеге гана барбайт. Шайтан азгырып, алдысын акча үчүн сени салып кетиптир. Билесиңби досум, бирок азыр ал ойлонуп жаткандыр. Сенен кантип кечирим сураган. Ким кечирсе аны Аллах кечирет дейт. Ал досум кечирсең сен ага чоң жакшылык кылган болосуң. Ал досум кечире бер. Мындай досум жакшы эс алып бер. Мен кеттим. Жакшы айып кет. Жакшы айып кет. Рахмат досум. Кымар вайса жатпайбы? Оош деп го. Өткөн күнү айнамыз беле? Ошондон да башка эмне? Эмнесин алып? Билбейм. Я өзүм иштейм. Түрмөдө болду. Эмне кылганыңа түздүң досум? Не? Досум, сумма сени кечирем бер. Кечирим сурап койсоң аны бер. Не деп койдуң ба? Түшүнбөй калдым. Кандайсың? Сага эмне болду? Хана унутулган болгон ичине. Мен Эмирванды сага кол көтөрөт деп ойлободум эле. Эмирван? Ал жакта. Өзүңдү карма. Ал азыр абакта экен. Ал деме. Врачтар менен сүйлөштүм. Эртең кымбатты чыгарат экен. Илаба. Эртең чыгат экен. Илаба. Эртең чыгарат. Aynı vaziyette. Sen de kıyınaldın mı olacak mı? Kıyınaldın mı?
Барак мен асыра беріп кеттім. Көшіп қой досым мен. Дос деген екен, үйде жүрген екен. Көшіп қой. Gel anla dostum, kolumdu ver. Geçirdim seni. Çilla mı lan? Dostum benim bizimle çok haylandık ya. Кайсысы? Ал деген мен де апашың керек екен. Бүгін біздері çıkartпақ. Концертінің осы арқада шығарады. Ondan sonra çıkar. Bir tane de oturalım koysun. Bir anlaşıldı.
Білесің бірде, балконнан түшіп кеткенімді. Естедім. Бұнарға ақша жөнінде ошондо айткан кеммин да. Ya boldu mi? Emre düşüp gitti. Ya başı tutamasan bir. Başı bizim görsün. Emre düşüp gitti bas. Ne işe beklersin? Basmayısın mı? Düşüp gitti. Aç. Em düşüp gitti. Münazirede olsaydı. Kara ne olacak da bu. Karabaysın mı? Ya сколько звоноков? Eming! Emirlar! Tamaşa! Yürekte düşünüyor o Tamaşa! Biz silahda lazım. Sen bu uyuran dış yapan değil mi? Жылағаннан қымбаттығында жашап жүреді дейсің бе? Мен атенен кредит алып қарыз болып қашқан. Банк үйді алып қойған. Мен деле башқаларына ұқсап өз үйімде жашағым келеді. Кечіріп қойғанда досым, мен білбеппін аны. Байғұш апам да Россияның суына қарабай іштеп жүреді. Жақында көп ақша салам деді. Şu kvartiraға тығылбай, бұйырса жер үй аламыз ғой. Assalamualaikum. Ne var lan bu paralar? Үкімнің елдеш албайсыңар ба? Нұрлан, сен да мені кешір досым. Сен мен үшін СИЗОда бір ай отырып шықтың. Қымбат ауруханаға түсті. Мақұл, мен сені кешірдім. Тарел досым, біз сені кешірдік. Bir жағынан саған разы дағыбыз.
Себеби сен биздин көздү ачып койдуң десек да болот. Майли, өткөн иш өттү. Сен да мурунку достор менен кошулбай калдың. Баарыбыз карадан ынтымакта болуп калдык. Тарел акчаны кайтарып берди. Кымбат заявлениясын алды. Заявление демекчи, мендикиче чыгарып жатышып, жалган жалак кылган бирөөлөрдүн сөзүнө ишенип сени кармап алыппыз дешти. Фактыларды изилдеп келгенде кылмыш кылган башка бирөөлөр экен деп тергөөчүлөр менден кечирим сурашты. Жараткандын алдын ак болсок болду да. Өткөн иш өттү. Андан көрөк келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Жакында мен улуттук гвардияга, армияга барган жатам. Ооба, эркек болгондон кийин мекенге кызмат кылыш керек да. Ошол улуттук гвардияга мени да алып албайсыңбы? Койчу. Ушул боюң менен сени улуттук гвардияга 500 метрден дагы жакын жолотпосо керек. Кымбат сен ооруканада жатып өрүп тим эле ойчул болуп кеткенсиң го дейм. Мен эле эмес, бул жердеги баарыбыздын жашоо багытыбыз, көз карашыбыз өзгөрдү. Ушул бойдон түз жолдо кетсек эле жашоодо бактылуулукту табабыз. Ооба Данияр. Анан сенен намазды кайсы максатта үйрөндүң дейсиң? Балдар мен да ал жакта жөн жатпай китеп окуп жаттым. Анан бирөөсүнө мындай хадис окудум. Пайгамбарыбыз сахабаларга түндөрдү намаз менен, күндөрдү ороза менен өткөргөндөн да сооптуу нерсе айтайынбы дептир. Сахабалар айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз бул урушкан эки адамды Алла ыраазычылыгы үчүн жараштыруу деген экен. Данияр, сен ушул хадисти ишке ашырам дегенсиң го дейм. Ооба, чындыгында Данияр бизди бириктирем деп көп аракет кылды. Биринчи түшүнбөпмүн. Эмнеге эле бул ортого кирип жатат деп. Кийин билдим ынтымактын керектигин. Ооруканада жатканда дагы Даниярдын эле кечиримдүүлүк жөнүндөгү сөзү кулагыма жаңырып туруп алды. Кече сен келгенде дагы Даниярды бир караганда анын мусулман адам кечиримдүү болуш керек деген сөзү эске түштү. Достор, баарыбыздын алдыбызда эки жол турат. Биринде бирөөнүн бир коюп акчасын тартып алмай, жеңил оокат, ичимдик, оюн зоок сыяктуу бактылуу рахат бар. Бирок ал жолдон аягы чоң өкүнүч. Ал эми экинчисинде өз менетиң менен адал тамактап, алсызга жардам берип, баар менен ынтымакта болуу сыяктуу бизге түшүк болуп көрүнгөн нерселер бар. Бирок бул жолдун аягы бактылуулук. Эми адашпай туура жолду гана тандайлы. Жалгыздык көңүлүмдү билеп алган, аскырып жүрөгүмдө булут баскан. Көккө окшоп кете албайт бул бир учурда жаздым.
Alo, Kıstan. Halil var canlarda? Halil жоқ e. Buna sen mi? Sen de bizge yol okudan alıyoruz. Bu ömürden sonra. Ne kendi? Bunlar. Dostları satırken satmayı değilsin mi? Dalay tündü Yalnızmın benim ölüp beni getir Dalay tündü Yalnızmın benim ölüp beni getir Cansızmın yaş ömürdün gülü solup Bazen da bu tantayıp güçtün gidip Alsızmın yalnızım Gideverdi beni yazdırır Just like